أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنعمتك يا أرحم الراحمين. Mahuli mga jamaah berhormat, kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, munadain hakatan hituk bartaniyo fa Allah subhanahu wa ta'ala, in saribu-ribu faksyukur, sahalga-halga, sa taud-taud pupujihan sa sanglitan tupot fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta salawat iwan salam papanghutan ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dana ilundang karabat kasahabatan niya, iwan nasin ahli kalwarga niya. Jari niya dahun tanah kamu hituk bartani fa Allah subhanahu wa ta'ala, in saribu-ribu fagsyukur karena masih yarikatu taniyo biyubus in ni'mat sa halga-halga, amuin usalun hapag ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, hapag taatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban nasin pagtuntutan ilmu tujumat tu kanya. Dahil sabab yadto haadlaw ini hatawakan harum ini mga jamaah berhormat, pangayoon taniyo fa Allah subhanahu wa ta'ala in hanugaraan kita niyo dahin hamanga rida iban ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala sarta papagparakatun kato tanyo indung ini. Dahil na sabab yadto pagbisarahan sing kita niyo harum ini pangayoon tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala amoy mahinang sabab palitaan haadlaw kiamat di naman hadun niya labiaw la haadlaw akhirah. Bangtan niyo kita-kitaon iban bangtan niyo pamandugahan marayaw, halugaytan yun nahinang Muslim fa Allah subhanahu wa ta'ala, uno baha, kaya ingatan tanyo rabaha bang uno imbulan ini. Uno baha, alugaytan yun nahinang Muslim, nag-iibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ingatan tanyo rabaha ing kahalgaan sinbulan ini. Halugaytan yung nahinang Muslim, unubaha, timajal lirabaha impaglasatan yung patagda po simbulan ini. Day na sababiyad to yung pagbisarahan singketan yung harum ini, amo in pagbahasahon paglasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo in Rasul piarasin Allah subhanahu wa ta'ala, wayruun duga ingin hinangun niya buat malaingkan, sumanyang pasanyangun sinsiya in pag-aga masin umat niya. Amoin na hinang sabab, kaya paruhuan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamaksud sadya, magpasampay sing kalima, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kahaba magdatong in bulan ini di tuod magkaig magkabatbat sin mga kaulamaan sin kita niyo. Karna in Rasul sallallahu alaihi wasallam bango pagkarunguhan bukon sadya kahalan bulan ini. Uno ba bango karunguhan in kalima ya Rasulullah. Uno bahain ka na naman sin ikaw. Uno baha, wairoon dabaha, dusa ta kaniya. Uno baha, nagparayaw ra kita,
sinda akan niya amo in hipapahinang inda akan niya iban hipapalayo impiang langan niya. Unay maksud piarain Rasul sallallahu alaihi wasallam marikato tanyo batha supaya in siya kabansakan dain hamanga tao piyudjisin Allah subhanahu wa ta'ala kita nyo ba in limpal halawm sing Quran haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala bada'udhu billahi minasyaitanir rajim wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bang kita unin ayat ini biara kita iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumay kau tuod mamandugahi karena wayrun dugaing sabab biarain Rasul sallallahu alaihi wasallam malainkan illa rahmatan lil alamin. In ikaw ya Muhammad rahmat kau pakatan alam. Ay bimana bang rahmat in Rasul sallallahu alaihi wasallam kiana naman tabaha in rahmat niya yadto. Uno baha waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam naraak na magpasampay sin agama Islam. Uno baha in iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman sin siya. Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laqad manna Allah 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala dihay ni kaingatan sing kita niyo hasabab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam si mawakato in agama Islam. Hasabab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinduan kita niyo bang biariin lumas sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasabab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinduan kita niyo bang biariin tumunay simpag iyanon ati Allah wa atiur Rasul. Amo in pagbahasa un pagtaat kamo patuhan Rabbul Alamin iban pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin hangkan maksud ko magtaat. Sabab sinla sa mupatuhan Rabbul Alamin iban pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon in pagyanon paglasa pa Rasul sallallahu alaihi wasallam atawakan panglaggoy pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy butangan mo in sasakatan mo amoy I love Muhammad. Bukon niya ito yung pagbahasahon. Sumagawa, impag-iyanon paglasa pa Rasul, amoin hinangon mo indakan sin siya, iban layuan mo impiyang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang mo yat tulong niya na hinang, ikaw na yan impag-iyanon malasa pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa, bang mo yat tulong niya rin maparagbos, in ikaw yan wayroon lasa mo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarab! Kagausan mo gaan-gaanon indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uniniyan sin Tuhan Rabbul Alamin haparman niya. Laqad manna Allah 'alal mu'minin. Sabunal tuod ni Allah subhanahu wa ta'ala dihilan niya na ni'mat sa laggo-laggo yung mga bariman. Maita, idh ba'atha fihim rasul. Hawaktu sila piarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul min anfusihim amo in Rasul pagkahi nila Arab halawng kauman nila amo na in Rasul sallallahu alaihi wasallam unin maksud hamaksud mag-abbo hamaksud in siya nahinang Rasul bukon yatslu alaihim ayat sumabot atawakan mangbatbati singka ayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Iban mangpapasih sin uno-uno nahinang lummi sabab sin kaawang taniyo hasabab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piyasa wakato taniyo in agama Islam. Doon man si mawakato in agama Islam habakas kita nunahin ang awam wayroon in pag-agama Islam,
Hasabab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam si mawakatu tanyo 5 no impagakamatan niyo. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Iban manghindu sing Quran, amo na ing Quran mahamulya wal hikmah iban nasin ka hadis-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena maita yatu nang Hindu, maita yatu naraak in Tuhan Rabbul Alamin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini papahinang yato wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Karena hal sin wala pa in agama Islam wayroon pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam yung mga manusia jahil wayroon pag-agama Islam. Asabab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in bakas-bakas in sila halawm katigid luman hakaawam hawayroon pag-agama Islam si mawakan nila in agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin bang mo karugan insinsiya kuno bahain na hinang niya katutan niyo. Uno bahain Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon da bahain ni nagluko likad katutan niyo. Uno bahain Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon baha 5 bay kabinsanaan katutan niyo. Amoin wayroon parasahan marayaw kaniya buat malaingkan in sumampay sa dyan agama Islam. Wayroon bakas in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakananamsin parasahan marayaw. Maita biyawaita sinallahu subhanahu wa ta'ala ha Quran niya mahamulya. Unin iyan sinallahu subhanahu wa ta'ala ha parman sinsiya. Lakad ja'akum rasulan min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita niyo ba iniyan sinallahu ta'ala asal kita niyo babaitaan hawak tumanlaw na rimatungin Rasul sallallahu alaihi wasallam uning kiaunan sinsiya lakad ja'akum rasul dimatong na kanyo in Rasul sabunal to dimatong na kanyo yan na kanyo in Rasul min anfusikum damikyan pagkahinyo Arab iban sin pagkahinyo halom sin kauman. Uno lang ni maksud, uno lang ni kaya naman sin siya ini hawak to siya nagpara. Piarag po sin agama Islam doon hapang Hindu sin panghutan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. In kaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halawng kawinsanaan. Halawm wayroon parasahan niya na namsin siya wat malaingkan ul iban sakit hasabab sadya sin pagpasampay sin kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Uno lang nahangkan may tain Rasul sallallahu alaihi wasallam na hinang nimbiyat to parkala. Amuin wala siya nagpikil simbaran niya. Wala siya nagpikil simbaran niya bang biyari insuman niyang ingkaunan sin umat niya. Harisun alaikum bil mu'minin. In maksud lang niya mamarihala sin pag-iman sin pakanya-pakanya. Amuin makatanto in Rasul sallallahu alaihi wasallam halawm kita nyo hidayat iban ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Halukay man in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagparang musing kahalan yadto. Wala imbakas in Rasul sallallahu alaihi wasallam nahinang dahin hamanga magdadakwa amuin nagdurukal sadya. Sumagawa in kiaunan niya lukay siya nagpasampay sin agama Islam. Raufur Rahim. Amuin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsisipat simpati ulungon kailo. Uno-uno haun mahinang kaniya ando kailo hipagsabar sin siya. Ibanin Rasul sallallahu alaihi wasallam mangaun makarusa kaniya ampunon sin siya. Hauno ko makakita sipat biya ini.
Kita anyo ba yung kisah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam? In kisah ini, bang mo karungukan, bang kau nag-iiman dapat Tuhan Rabbul Alamin iban para Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang inatay mo di majugjug sing kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunal tud wala di mo kot kay min pag-iman sin Tuhan Rabbul Alamin iban si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maita. Kumawa kita nyo dahin hamanga kisah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin kahalan in siya nagpasampay sin akama Islam. Amoy biyariin dimagbus kaniya impang jana-jana sin mga sila Banu Quraish. Amoy bang biyariin siya piyuhi nga sin mga sila Banu Quraish. Hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam si mambahayang Haka'bah. Doon man in Rasul sallallahu alaihi wasallam si mambahayang sababin kaunan niya to ukab na yung pagsambahayang atawakan limaya na yung mga manusia mag-ibadat halawm sing Ka'bah. Doon man in Rasul sallallahu alaihi wasallam si mambahayang nagtipon im mga sila li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala apaghuhanan hi Abu Jahal. Unin arisin Abu Jahal ini pamanga panaiwan sin siya Banu Quraish amin marukal damikyan para Rasul sallallahu alaihi wasallam isyu ba laung niya makatali makagaus huminang laung niya. Yaun laung niya Muhammad si masambahayang aun bakas laung niya unta nag-anak amoy lumiyad to amoy bang mga kato amoy tuwig bakas piyak anakan haunta amoy pangkato tamuning lumi wala upunin umatod paragbos niya hamot niya sadya mangilukaw. Amoy at niyan si Abu Jahal. Inagisin siya, isyumalaw na rin kaniulong na makakaus. Banglaw niya, hawak to na lang niya sumujud in Muhammad yan. Isyulaw na makakaus. Ilumini hurutang patay kuran sin siya. Pasandungan niyo kuno in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasandungan niyo wayroon bakas na kananam nag-ibadat hawini kahalan katutan niyo. Wala upon in Rasul sallallahu alaihi wasallam na hinang sarap katutan niyo kahidayat. Misan sa dyan kampung atawakan in tay manghudtan niyo. Labi luman na imaas ta niyo. Bang nang takita takyabutangan habyad to kahalan. Uno bahain ka na naman ta niyo. Uno baha bang ka na naman ta niyo. Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagjato habyad to kahalan. Doon man nagmupagkat na yung mga Banu Quraish apaguhanan niya Abu Jahal. Aun natud si mayang sin lima. Amo na lang ni Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mga kato, ako na lang niya yung tag-atasan si parkalayan. Ako na lang niya huminang. Doon man in Rasul sallallahu alaihi wasallam hapagsujuran niya na miyadto na inhambuok dain hamang Banu Quraish hamon ay Uqbata biutang niya in lummi patay kuran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nahinang sabab wayron tiyato nga sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapagsujuran sin siya. Hasabab simbuggat biutang kanya wala nakatungain Rasul sallallahu alaihi wasallam na ino-ino na yung mga kasahabatan iban na sin amoy halawm sing kaabayaon magtoy na dimaga ni Abdullah ibn Umar pabay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karna mga yutabang sabab wayron nakagausan di kagausan sin Abdullah ibn Umar sabab simbuga nila nakura inamuhinga para Rasul sallallahu alaihi wasallam karna bang nila ito tawangan sambil sila, labi pa rin dito yung hinangon kanila.
Kita niyo ba yung jimatu? Kan Bilal ibn Rabah. Sa bahapon, pagbutangan bato intian sinsiya at hasupaya sa jamiga pagkakama Islam. Kita niyo ba yung indayaw simpag ibadat taniyo, insanyang simpag ibadat taniyo. Uno bahadi kakaini kana naman sing kita niyo inlugto sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan niyo sambil na sadya siya maray na mo'y parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ummat niya yung piyagmasusan niya hangkan na suwaitan niyo hirihil in paglasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam muna in Tuhan taniyo Rabbul Alamin sumuno in Rasul sallallahu alaihi wasallam magtuy na dimakan in hambok sahabat pabay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karna mga yutabang kita nin anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Fatima uninhinang sin Fatima wala na kya sandalan sin Fatima dimakan na siya matupatampat sin hamin hawno kya pag dihilan atau akan kiarihilan jana-jana inama ni. Namaita na Abdullah ibn Umar. Katuna kaulong na ya Fatima. Yama mo law na yato na piyuhi nga si mga silawin marugal ka na mo. Dagan na kaulong naman to. Magtoy na nag-us-us kay iloin anak si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil pagkita niya kan ama niya, wala nakasandalin Fatima, nagtangis, nagdangulngul. Sabab sing kahalan kita niya ma niya on birutangan lummi. Wala nakasandal inig si Fatima. Ampas siya nagulak atawakan ampas siya namungmung doon kanila amin nang dihil daruhaka para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil siya bulak na si Fatima. Doon manin Rasul sallallahu alaihi wasallam naus si mambahayang in pangasubo uno baha binasan niya kay manusia yadto uno baha piyamungmungan niya baha in manusia yadto uno baha piyagamahan niya wala karena maita in Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin nagdarasin rahmat pati ulungon, baing ampunon, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, suway kita niyong umupising kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gaman diwahan niya pa. Hauno ko makakita sipat biya ini, ikaw na yung sana, ikaw na inang amoin kalumuan, ikaw pagkailoin mga yudua patuhan Rabbul Alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na in paglasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam patut subay tuod mahinang. Sumagawa. Bukun ni maksud paglasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam manaim babaw kan yung paglasa din hatuhan Rabbul Alamin. Suwailong niya makaunain Tuhan tanyo Rabbul Alamin ampain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan nalong sin Ibnu Abbas radhiyallahu an salasu ayat nazalat makrunatan bithalat. Aulong niya tu ayat makrunatan bithalas. Into ayat inilong niya naglilimbang-limbang aun sadya long niya partner niya. Aun sadya iban niya. Nalong sin Ibnu Abbas radhiyallahu an dilong niya taymaun inhambuk ayat tinibang long nari magad impanaiban niya. Panagnaan na sabot Ibnu Abbas radhiyallahu wa'ati Allah wa'ati'ur Rasul. Pagtaat kamu patuhan Rabbul Alamin iban para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piauna sin Ibnu Abbas Tuhan Rabbul Alamin ampain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na mga jamaah berhormat ingkahalan sing kita niyo di hadunya. Bang wala imamu atau akan wala dimayaw impag-iman taniyo patuhan taniyo Rabbul Alamin biariin na baha impag-iman taniyo para Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bukun kabakas kita nyo beitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis din kan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Madaran na pagkaruhan sing kita nyo magkasabot sing kaguruhan sing kita nyo. Bunyal Islam ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Timindog nabangunin agama Islam atau akan kakilahan mo yung pag-agama si manusia yaon halima parkala panagnaan sabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mahita ini piyaw na si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab banglong niya yung manusia wala doon kaniya yung pag-iyan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biarin na ba ang kaibanan nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na, suwaylong niya mahinang inla sa patuhan Rabbul Alamin iban para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na ining pagla sa patuhan Rabbul Alamin yung pag-Rasul. Pagtaat kanila karwah. Amo in suwaylong niya roon, halong simpangatayan mo. Hawno kau binaybayan, hawno kau dumag pagkahalan in suwaylong niya tumajalli roon halaw pangatayan mo in tuhantan yung Rabbul Alamin iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na mga jamaah barhurmat biyariin in alamat uno baha naasugutan yung rabaha imbarantan yung uno in alamat sini manusia yan malasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno bahalaw na yung pangilahan sini manusia yan malasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biitaan kita no sin agama Islam. Wala in agama Islam nagkulang kato tanyo kaya ingatan iban hihinang katan sin agama Islam. Kita rakuman in makusog magpahil-pahil karna naligap sim pakarajaan pagdunya sing kita niyo. Hangkan na mga jamaah barhormat, ayaw mahinang sabab, in kaligapan simpagdunya hikalupatan niyo, simpag-agamatan niyo. In agama Islam, sambil na sadya mahari kiamat, masi-masi impagbatok, masi-masi impagdihil kato, tanyo sin ni'mat, iban sin ulong, iban rahmat, dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Unulong nin alamat, sinim parkala ini atawakan imanu siya yaw malasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman sin siya. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kul pamungan kanila ya Muhammad. Ati Allah war Rasul. Amunainin alamat. Pagtaat kau patuhan Rabbul Alamin, iban para Rasul sallallahu alaihi wasallam, habirin hantang. Habirin hantang. Hambuk ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haparman sin siya. Kul. Biyaitaan na isab kita nyo sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Kul. In kuntum tuhibbuna Allah. Fattabi'uni pamungan kanila ya Muhammad hamanga sila Yahud amuin wala miyagad hadakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin para Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin dawasin sila malasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam yung patuhan Rabbul Alamin fattabi'uni na pamarat saya kamu kaku iban para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na inin matan paglasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In mamarat saya kau hauno indakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil naman hakasunat-sunatan sin siya. Dahil naman hakawajiban dia at si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang muyat tulong niya nahinang ikaw na impagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni. Naagad kamu kako iban para Rasul sallallahu alaihi wasallam hauno daakan sin Tuhan Rabbul Alamin iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw miagad
Yatu impang asububang kau miagat hada akan sintuhan iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang supa mawala kau miagat hada akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Nawang kau di mala sa patuhan Rabbul Alamin iban para Rasul sallallahu alaihi wasallam mialing kau simiha kau adaakan sin Tuhan iban ha Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Sabunnal to din Allah subhanahu wa ta'ala di mala sa makasi ha mga tao kafir amo in nagkupur ha kasabunnalan Rasul sallallahu alaihi wasallam wayron dugaing din ha mga hinang sinsiya hakasabunnalan sadya. Nabangkaw miyagad, uno imbungan niya. Hadaakan sintuhan Rabbul Alamin, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyan sintuhan Rabbul Alamin, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalasahan na kita niyo sintuhan Rabbul Alamin. Bang malasa nakato in Tuhan tanyo Rabbul Alamin in rida iwan ulong sinsiya magnaog na sadya maun kayo. Hangkan ayaw kau maino-ino nag-usaha ka wayroon ahon usaha mo. Adakala in pag-iman mo wala na roon. Adakala hasabab sin wala na roon in pag-iman para Rasul sallallahu alaihi wasallam iban pa Tuhan Rabbul Alamin liawa na kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin in rijiki mo. Hangkan na misan pa in kaaunan mo hakamiskin. Amoy pagbasa hon tupot-tupot na kuman kaylo in makaunsing kita niyo sa masi-masi in karayawan magdaratong. Uno niya ito nahinang sabab. Sabab sining kita niyo nagtaat patuhan Rabbul Alamin iban para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In paglasa amo na in pagtaat patuhan Rabbul Alamin iban para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na day na sabab yadto iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbukum Allah. Wala pa yato na marahi. Wala pa yato timugtod dito amoin lasa sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Siunuan pa sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Ampunon pa sintuhan Rabbul Alamin in pardusahan tanyo bangkitan yo nagtaat patuhan Rabbul Alamin iban para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim. Ibanin Allah subhanahu wa ta'ala nagdarasin sifat gafur. Mangampun pa manusia. Kita rakumanin kulang magpangayo kaampunan patuhan Rabbul Alamin. Tuhan Rabbul Alamin nagdarasin sifat gafur. Mangampun. Iban nagsisipat sin rahim. Misan pabiyari nin taod simpardusahan tanyo hatat kala in kita nyo nangayo pagtaubat patuhan Rabbul Alamin ampunon kita nyo sin Tuhan Rabbul Alamin sabab sino no sin rahim sababin Tuhan tanyo Rabbul Alamin baing ulungon maulong kato in Tuhan tanyo Rabbul Alamin di mabayain Allah subhanahu wa ta'ala amoin makalamod kita nyo din ha mga jumlahan hikitalakbo atau akan hikalarok palaw sinapinar ka jahanam. Kabayaan sin Allah Ta'ala makasudin umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Palaw sin ulong iban rahmat amo ng sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yung pagyanon khalidina fiha. Amo yung sulga tatap salama-lama halawm niya. Di napagwaon sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo yato inangan-angan sin Tuhan Rabbul Alamin. Iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno baha kaya na naman tanyurabaha in paglasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno baha di takaya tu mahinang. Uno baha di kaya tumakad sing kita niyo insubay tanyo hinang unindaakan niya to in pagtaat pagparat saya kanila. Amoy mahinang sabab. Sabab si pagtaat ta kanila wala tati kaingatan hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala aon na. Dirihilan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na, mga jama'a barhormat, impaglasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam, suway siya nakataas. Puas din Allah ta'ala. Puas din Allah ta'ala. Paglasa pa Tuhan Rabbul Alamin,
Nag-iman man kau patuhan Rabbul Alamin, sumuno in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Angkan na hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam din kan Anas bin Malik radhiyallahu an, serta ke riwayat kan Imam Bukhari. Unin iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ni wain iyan niya. In iyan sin siya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilah. Hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Biara kita niuyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangasubo. Hadis ini in Rasul sallallahu alaihi wasallam nangayo ka atutan yung paglasa di wala in Rasul sallallahu alaihi wasallam nangayo kan yung sababin Tuhan Rabbul Alamin asal na malasa kaniya. Kita in maghajat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita in suway lumasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanabiyaitaan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilay. Di lang niya masampurna in pag-iman sin manusia. Di majukup in pag-iman sin hangsulag din kato. Taniyo, hatta akuna ahabba ilay. Suway lang niya maaon halawm sin bigi jantung niya. In suminup halong simbigi jantung niya in paglasa marikako. Rasul sallallahu alaihi wasallam in imian. Hatta akuna ahabba ilay min walidihi. Misan pa yan lang niya kan ama niya tawakan kan ina niya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dihilan kita niyo amuin kahalan bang mulong niya na paragbus na ini. Halaw na karahmati ban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paglasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam, misan kalong niya pamaasing kita. Hatat kala in Tuhan, in Rasul sallallahu, biarin in dagbos, biarin in hantang paglasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi din hamaas taniyo. Amo in pagyanon maas, bang supama in ikaw naraak niya ko nagmaksyan, hasabab sin diungog mo in kalam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haka hadis-hadisan sin siya inyaong piyang laman patut mo suway agarunin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayo imaas mo. Amo na yato yung pag-iyanon paglasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min walidihi pamaas wa waladihi misan palong ni haka anakanta. Habirin mataud mataud di maragbus kato taniyo habi ni kahalan. Amuin lumabbaw illa sa taniyo pakaanakan taniyo, dain hakalam sin Allah Ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasarab sin biat pagparayaw taniyo hakaanakan taniyo, aun waktu manaimbabaw illa sa paanak sin kita niyo, dain hapanawag-tawag sin masjid. Aun waktu diurungog tanaimbang. Hasabaw sinla sa tapanak, di takailu kangausan hiwiin. Amo na yato pagyano sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw mahinang sababing kaanakan sin kita niyo, hikitalik atawakan hikalarok kita niyo palam sinapinarka jahannam. Amin suway mahinang sabab hawak to in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta habay ni kahalan in suway mahinang muna indakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pakaw magpajato hakaanakan sinikaw. Hikarwa hikatuwan nasi ajma'in. Iban nasin pa mga manusia amoy mga manusia masuok maun kaymo. Amoin bang aon mas labi mahal ka kaniya, kalupahan mo na yung pagkakama Islam. Hasabab sinlasa mo pamano siya yaon, kalupahan mo na, ay kautuy in yaon, haram na tuy kay mo yaon. Hasabab sinlasa mo, hasabab sin kiyawuddihan kau, di na ko magkayan, di na ko tuan, atawakan di na ko bakay. Asabab sila sa mo, nahinang mo ya, tumisan pakiingatan mo, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nang lang na kay mo. Hangkan na ayaw lang niya lumabbaw in lasa mo pamanusya, din para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suway lang niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakataas.
Angkan na mga jamaah barhormat, sabutun tasadjain hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakahinapusan ini. Amuin in Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na ini hasabab sin bisara sin hambok sahabat in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nakasambag. Paygay bang in Rasul sallallahu alaihi wasallam asubuhon sa sing kahalan ini magtuy in Rasul sallallahu alaihi wasallam sumambag. Sabab sin mayta kiingatan niya bang uruin hijawab niya. Hawak tuman ini nangasubukan niya wala in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakajawab. Hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam naasubo siya. Sin hambuk usog din ha mga Banu Ansar. Nangasubo para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang mga haanggalis nag-confess siya. Aun biya hiwayta niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin iyan niya. Kitaan niyo ba yung biya? Dakmul. Gawgot si mga kasahabatan pagla sa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon man, na maita na inmanos siya ini para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambuk lang niya. Aun waktu ya Rasulullah. Magdatong lang niya halong simpangatayan ko. Aun waktu bang takaw di kakitaan niya Rasulullah na namun kubiya si sa kaulaw la mapatay ako ya Rasulullah. Unay sabab yan to? Sabab sinlasa nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno bahain kita nyo nabiyat tutan nyo rabahain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin bakas nabiyaitaan halawang narida iban ulong sin Allah Ta'ala. Kita niyo ini. Uno baha. Kaingatan tanyo rababang uno isusungon tanyo. Yari na kita niyo baitana. Bang kita niyo malasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biiznillahi ta'ala. Batukun ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haadlaw kiamat. Long sin sahabat ini ya Rasulullah. Aun waktu bang takaulong nari pagkakitaan. Biagun-agun mapatay ako ya Rasulullah. Ampas siya nagtangis, nagdangulngul. In Rasul sallallahu alaihi wasallam mayroon ikajawab niya bang uno hinibisaran niya. Mayroon lang na ikajawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis sara si manusia ini. Hisiwin jimawab. Timurun na in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman sin siya. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyina was siddiqina was syuhada was salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Tuhan tanu Rabbul Alamin in jimawab. Hapangasumo si manusia ini. Uninian sin mahasud si mahatinggi Allah. Wa may yuti'illaha war rasul. Hisiu-siu in nagtaat patuhan Rabbul Alamin iban para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim. Sila na ini mga manusia. Dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat sa lagko-lagko. Amo indirihilan sin Tuhan Rabbul Alamin. Wayroon din ha mga dirihilan ha mga manusia sadya ini. Amo yung mga nagtaat pa Tuhan Rabbul Alamin. Iban para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin. Papagbatukon atawakan papag-agaron sila iwan si mga kanabihan. Was-siddiqin iban na sin amoy mga manusia kimakahagad hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy limayo hapyang langad sin Allah subhanahu wa ta'ala. Was-syuhada iban na sin amoy mga manusia nagparang sabil hakar na sin Allah ta'ala.
wassalihin, iban si mga manusia salih. Tao marayaw, tao nagaamal ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, wa hasuna ulaika rafiqa. Iban ni mga manusia na sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy mga manusia na marat saya patuhan Rabbul Alamin, iban sin amoy mga manusia, iban sin mga kanabihan, iban sin amoy mga sila nagkahagad, adaakan sin Allah ta'ala, iban sin mga nagparang sabil, iban sin amoy mga manusia, bariman fa Allah ta'ala, sila na ini mga manusia, papagbatukon sin Allah ta'ala, haadlaw akhirat, pasurun palaw sin sulga sin Allah ta'ala. Hangkanin Rasul sallallahu alaihi wasallam timangis. Sabab ya subon niya nagbalik. May takulong na timangis biyaan. May takulong na nagdangulmul. Sabab long niya ya Rasulullah. Kaya ingatan ko lang niya haadlaw kiamat. Banglong niya pasurun nakaw palawm sin sulha, amuralong nin iban mo ya Rasulullah im mga sila kanabihan. Adapun ako ya Rasulullah, kaingatan sin ako, bang kulong niya, bang akulong niya pasurun na palawm sin sulha sin Allah subhanahu wa ta'ala, dito lang niya halamba amuin sulha wayroon kaurito ya Rasulullah. Timangis siya sabab sinbang siya pasurun na sintuhan na bulalamin palaw sin sulga. Amo hindi niya kakitaan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam halaw sin sulga. Kaya na naman tani rabahabang muno injimatu ini. Amoin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala na kajawab Tuhan injimawab kaniya iyan siya. Hasusungon insyaallah subhanahu wa ta'ala biara kita iyan sin Tuhan ayaw na kaong masusah. Hinangasadya indakan ko iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papagbato kunta ka muhadlaw akhirat iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na mga jamaah barhurmat ayaw tuod kita niyo malipaka simparihalan pagdunya. Parayawon tanyo yung pagamal ibadat tanyo puspusun sing kita niyo maghinang marayaw hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab haadlaw kiamat insyaallah subhanahu wa ta'ala papagbato kunda kita niyo iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala taman kita in Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadunya insyaallah ta'ala papagkita unda kita niyo haadlaw akhirat biiznillah ta'ala. Mahuli mga jamaah barhurmat, patubtubon na sadya sing kami inhimumungan sing kami insyaallah kaluaw na pagbalikan mura-murahan mahinang sabab makawa sing kita niyo padduman pangadjian sanda kuman hambok inayaw tanyo tuod kailo pahil-pahilon karna in Rasul sallallahu alaihi wasallam kitaan niyo wayroon kaya na naman ni amin parasahan nagpasampay sin agama amin yaon kailo hangin kaya na naman mo sanyang simpag-agama tanyo in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala bakas na kana naman simbyad to. Mahuli mga jamaah barhormat hari pa kami makapamaid muna mabaya namo paragbuson in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Isiyo-siyo hindi maingat tumukbal sin pagsyukur niya pamanusya tartanto patuhan Rabbul Alamin di raisab siya maingat magsyukur patuhan. Dahil nasa wabyad to hitukbar namo muna fa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli hambuk guro sing kami magulang sing kami amunahi katuan sidri asih bangman siya busan pa umol sin Tuhan Rabbul Alamin dihilan pa siya kakasay mahinang sabab hikataod pa sin pagpasampay sin siya halawm sing kauman taniw atawakan hawno binaybayam damikyan hitukbar sing kami in pagsyukur hamang kamaasan sing kami amoin wala nagbati laul dumungog manaynghod sin suara sin agama Islam. Mahuli bang aon mga nabissara sing kami bukon marayo hapang dungog sing kamo inya to din ha mga kalamma sin pag-iman sin ako iban panasat sin syaitan. Mura-murahan mga jamaah barhurmat patubtubon na sadya sing kami rito. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum
wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.